Il-qasam ekonomiku tal-Fintech f'Malta kiseb konferma oħra ta' fiduċja. Il-kumpanija internazzjonali Patently, imwaqfa fl-2023 u li diġà tappoġġja aktar minn 120 negozju madwar id-dinja brabtiet ma' aktar minn 60 bank globali, ikkonfermat li se tkompli tkabbar l-operat tagħha minn pajjiżna. Waqt żjara li għamel fl-uffiċċju tal-kumpanija, il-Ministru għall-Ekonomija Silvia Xkembri qal li Patently hija espressjoni ta' fiduċja fl-ekonomija Maltija u fakkar kif Malta kien l-ewwel pajjiż fid-dinja li introduċa qafas legali ċar dwar l-assi finanzjarji virtwali fl-2018, pass li ta' ċertezza u fiduċja lil kumpaniji. Il-kofundatur u kap eżekuttiv Samuel Barrett ispjega li l-għan tal-kumpanija huwa li tagħmel il-pagamenti aktar faċli u affidabbli, semma wkoll entużjażmu għal pass li jmiss biex tissaħħaħ il-pożizzjoni tal-kumpanija fil-fintech f'Malta u lil minna. Our company has gone from a software business in the last 2 years to becoming a regulated financial institution underneath the MFSA, which we're super proud of. And we have about 35 people in the business now, mostly locally employed, and we are scaling and growing our proposition to hopefully becoming a global payments business within the next couple of years. Illum il-ġurnata Patently għandha aktar minn 35 impjegat, il-maġġoranza tagħhom ibbażati f'Malta. Wieħed minnhom huwa Jean Vella, li spjega kif ma liġiet l-opportunità biex jidħol jaħdem ma' din il-kumpanija ħadafha mill-ewwel għax ra ċertu ambizzjoni li mlietu bil-motivazzjoni. Li tkun Malti u taħdem mal-kumpanija hekk hija xi ħaġa vera sabiħa, għandna ħafna nies li għandhom skill set kbira Malta u l-fatt li jirnexxhom jaqdu tim żgħir ta' nies li jafu din l-industrija, jafu dan il-business hija xi ħaġa tagħtina ħafna motivazzjoni biex naħdmu. Issa il-kumpanija Patently se tkompli tespandi b'mod strateġiku f'pajjiżi Ewropej b'investiment fl-infrastruttura lokali u bħolqien ta' soluzzjonijiet siguri infassla fuq il-bżonnijiet tan-negozji biex dawn ikomplu jikbru fuq livell globali.